Temsiz kallerin sesleri. Переводчик был Рамул Север. Юбилейiniz bilen söylediğiniz Rayın Başkanma Komitesi Tekçisi Zamangin'in filmleri bulan. Kallerin çilebi. Güzel misin saçın da? Siz de jubileyiniz bilen kızlarga alıp geldik rayondan. Hürmetli Sacite Mehmet Rahim kızı. İhlas Kungül'den 95 yaş tulu gününüz bilen kutlayız. Semenetliğinizin gelecekte de sınatmavın, tırmız süyüçenlik hem optimizm bir kaçanda kimyavın tileybiz. Yakınlarınız düzlerden kaygı tuçanlığı, iktibarları bilen her vakit süyündürüp tırsınlar. Her yanakın şatlık hem onay keçirişler kitirip tırsın. Yüzünüzge hem yakınlarınızga gayve emilligi, bekitli ızın gımır tileybiz. Ilı hürmet bilen rayon başlığı Ramil Talgatoğlu Aybatov. Rahmat sizge. Mansa Putin'den открытка поздравительная. Vladimir Vladimirovич Putin sizge жіберген. Президенттан. Mansa Ramil Talgatoğlu'ndan sadaka azirek. Sizge çeçek. Gönür veremez, kutlu olsun. Россия Federasyası Prezidenti ukazı negizinde Fakhridinova Sachita Muhammed Rahim kızı Zi'nin 80 yıllık jubileyum oyundan medali bilen bölüklene. Hazır sizge bu medalini tapşıram. Rahmat sizge. Колхозда эшләде ул. Ул безнең депутат районный, областной депутат булды. Съезд татарларның в Тюмени был, присутствовала. Очень хороший работник была. Справедливый. Авылда все вопросы решает, аңа приходили, она безнең справедливый и гарласты иде. Бер генә мужикларын алып берергә магыла. Если былай килсәләр, хатыннары разбираются. Төн булса, төн килеп алалар иде. Фермада эшләде, доярка. Терсауды, потом бозаулар да карады. Тюмень өлкәсендә. Түмен Тобольскийда. Без Тобольскийдан 50 километров в сторону Омска. Без северда очраштык супруг белән. И в 20 году без Нижневартовскийда яшәгән идек. Переехали в Леногорскийга. Әби тегендә иде. Әбигә анда квартира бирделәр. Как супруга. Ай, вдова. Квартира бирделәр, шунда ул районда яшәде. Аннан үзе кем аны будет согласилась, без аның 15 елны Леногорскийга алып кайттык. Аннан күчтек монда вот 7-й год монда яшибез. Бик боевой кеше, бик уңган кеше булдыр үзең. Боевой. Татарстанга качам дип, Татарстан Руда Татарстаннан раскулачивный вакытта киткән халык алары барсыла. 20-й где-то. Шул вакытта подсказали билеты. Авыллары да юк хәзер. Монда калдыр булмады, монда алып кайттык әбине. Кая китәсең? Татарстанга яшь Татарстан, Патшан, ба Татарстанда яши хәзер. Ирең яме? Мин Жмакта утырам дип утыра. Күчү фоннарны искәген алам. Карабайга карым да искә килеп шәләр барсыла.